Манас шаары, трудовой, көмір сатучу жерлер, база. Kömür yetişti. Oo yetişti. Kaçadan sattınız kömür? 8,5'dan Para geçe. Alay. yok. Hı. Alaydı. Alay. Манас шаары, круговой. Şefler kömür kanda öte ötpeydi tabi. Azı kişiler durup kaldı kömürümüz. Geçitüle de. Ova. Murda kanda öyle. Tezle geçitüle kömür. Tez geçti. Hazırça. Topta kaldı. İçinden. Kömür kova. Kömürge el veriyor, jet geri veriyor da. Kömürlerde jet geri veriyoruz. Yüğüne çey. Ova yine şey, lastik çakmıyor. 800 jarımdan Hayal dikkat halaydık var. Taş kömür var. Aslında alay taş kömürü para geçiyor da o. Para geçiyor. Kömür öteden götürüyor. Güzel şu. 670 tonla var. Kömür жақсы öte tabi. Elder gel tabi. Kelme atat endi kattap alıp ketadi. Да, kömürü ötен беспері бойына келеді. Постоянно. Здравствуйте. Здравствуйте. У нас уголь почем продается? У нас мы уголь 7-то. Мы по 350 продаем. Мешки, да? Мешки. Вот такие большие мешки. А какой уголь? Ну, мы берем в основном марка и тулек берем. Мы не берем ташку, мы другие не берем, чтобы жалоб не поступало. Так достаточно угля, да? Ну, привозят, ребята привозят, работают ребята.